جه فرهاد أصور وبري تورا راستا سوري يا ما في المروفي جه أخنا ألمانيا دبرسم هجه فرهاد بخيرات يا كردستان 24 جاري دسبيك اللي صار آمار زندانيان لزندان أسد أم باخفن دبيجن زدتري 100,000 زنداني نديارن آیا و آمارک هیا براستا افهجماره یان زدتر کمتره بریدیش سلام برای جواره مش همی تماشاوان آره از پیروزباهی سوریت کم و تایبتی از ملت کرد کم لسوریه خلاص بونا و کتنا رژیم اسد یا نزدیکی 6 سالی بن پیکرنا دیجی ملت سوریت که و ملت کرد تایبتیت که از پیروزباهی الحمیات کم بچوکا حتی مزنا براستی گوری آگاهی دسته مد زیده 150,000 کس لسیدنایا دبون جوان 150,000 کس نزدیکی 600 حتی 700 کس تن دیار بونن یه دنه گشتک حمی در کتن کشتنن او مقابر جماعی و شارتن حتی نها ندیار شونا وان مقابره و ندیار کا الکدر و شارتنن قال لك حبجي جوان زندانا ده كسي كشتي بس نلاجي تنبو بس هستي تاني خويابو هستي وان تاني مابو برقو ريجيما بعث ريجيما أسد يا دكتاتوري أو بآسيتي أو لاشوان حلان دبو بس هستي تاني مابو مخابن براسي قال لك كيف ما هاد شونا في ريجيما استبدادي بس قال لك أم تر عاجز بون جبرقو أف نظام رضيا ونكهد دستي محاكمة دولي ده بس أمي حول بدن روجي بيج ده أمي وقت ضغوطات وقت منظمات سوري ضغوطات بدن منظمات فريق قرباق ضغط الروسيا باشا هجاي فرهات أساد لآلية دوست خويا باشوي دي باريزن أفا زدتري 10 سالا و باراستيا دباكو جفروشون دا و حتى مرن يجي هاي باريزن أفا مجارة كديا مجارة ما زندانن هجمارا وان زندانيين كو نديارن چارا نويسا وان چله هاتینه کمال کش کرینه ندیاره کال با هوا چند هجماروان کیونه چله هاتینه هند زانن براستی امی بدلکیش کستی ام دبیجنجی و امی بیجنجی اوانا گیش درکتن اوانا هاتن کشتن زیده 300,000 کس ملت سوری دست بیکار شورشه ده و دست بیکار ده هاتنا وی رژیما بعثاتی سوری براستی ام بدلکیش کستی بیجن اوانا گیش تک هاتن کشتن و زيادة دور 3,500 حبي تاني الحماة دركتن 3,000 حفصة حلبي دركتن 600 حبي دور 700 حبي سيدنايا دركتن وما تبقى المسجد دركتن والحرسة دركتن ما تبقى إدني قشاتنا كشتن بدلك إيش كستي أم بياد بيجين چند هاتنا كشتن تو دبيجي زيادة 10,000 كس هاتنا كشتن أو 11 سالاندا يعني 13 سالاندا 13 ساله زيده 10,000 کس هاتن کشتن مخابن اویا اعلان دکن بدلک ایش کستی بله باشه هجای فرهات هین روشا مروفی دو شوپینن بهاتنا و دست حالاتانو یا لسوریا اوی حکومتا یا کار انجام داریان جیوا و گوهس ام چاوری چه پیش هاتا که لسوریا بکن مگو دری و دیوار این زندانان هاتن اشکاندن زندانیان روش دیتو درکتن اوید ساخمای لقوناها پاشیوه دی آواکرنا زندان دی ام ببینن هف آوای زندان اسد خرابتریان ممکنه باشتر؟ براستی انه اف رژیمان هاتی سریا بعث نمشه وصريا حزب بعض نمشي وام جيه باهوريه دن باهوريا ما هي تشلو ملت سوري افريج ما بعض ابيتن وحكمي استبدادين هاكره ناهل تكسكي دني سريا بعض بمشي وابان انتهاكات او بمبيكرنا دجيوان بك جا اب رژیم هاتیه جا روز پیش د خویا بک سریا بعض مشه از باهر ملت سوری نه پیشای بسکن نه ویجی با ویجی برگو روزا زمان استبدادی و زمان تقاطع خلاص و ایلو رو زمان وقت به آزادیه برگو وصا ملت سوری اف قربانیا دانی نه هل تکسکی دنه سر ریا رژیم بعض مشه باشه هیجای فرهاد آنها هند بیجن دخیلالی 13 سالان دا
زێدەتری 200,000 ئینسان هاتینە کوشتن تنێ di زیندانên Esedda bi şێوەیەن جودا. Hîn dibêjin rejêma Esed ji navçû mixabin kes nehate dadgehkirin. Hîn di destê xwe jê bişon ji dadgehkirina berpirsên tawanbar derheqî kuştina efqas însanan yan jî hûn ê li dadgehên navdewletî skalayên xwe dîvdaçûnên xwe bikin. نا ام جبيرك هي بناقرن نا اسد ورموزي اسد نبين محاكمه كرن ايرو بيشتي سالك بيش 10 سال ابي جبرغو روسيا نكاروي بباريز روسيا مصلحه اسد دس داني سر اسد بر مصالحي وي هي روزي بيج ام جيبا هوريه دنن نا روسيا نا مقايدات سر اسد بك ونم وقت دادگه دولين حقيقه بستين وحقيق ملت السوري بيستاندن وقت روسيا يعني شلو تخلي سر اسد كر والحكم الشامي ده نتخليه سروي بكو تسليم محكمات دولي بكاج اباب جيبا هوريه دنن امسن باشه جبلی زیندانا هریما ترسیدارا لسوریا سیدنایا چه زیندان دین هف آوای سیدنا لسوریا هنه حتی نو که دسته کسی نگهشت بیته کس به چه نزانه آگاهی لینینه براستی قال لك زندان الشامي هنا جهه وانا خويايه وقال لك زندان جهه خويا بونن حفص زندانا مزيجي قال لك براستی قال لك جهه مقابنيه بو وقت اشتغل صيدنايا تشيبو ليجي تشيبويه وهنا زندان هنا الحسكه هنا القامشلو هنا ابانا زنداني وقت مربعاتي امني اي اسدن هنا وقت دروما وضع بان زندانا هنا ديار نبو يجبرقو ام دعوتكن كسي ايرو رول قامشلو الكتن دوسا اسد الحسكه ام درجه باز زندانا بكن فان زندانا سبتي بكن وجرائم في باز زندانا دركه باشه چه زانیارین حوالی سرگورن بکوم هنه وانچان روژان ام دیمنان دبینین براستی جهه خوفینه جهه ترسینه مثلا افچک دارن هاتینه دست حالاتی حتی چن قبرا مریاج بن قبرات این نداره قبرستانان دشوتینن مینا خبر حافظ الاسد و پیدا دچن چه زانیارین حوالی سرگورن بکوم هنه براستی قالك انتهاكات بين بكرن براستی تين كرن الشاميجي تين كرن وقت بيجي تين كشتن عمليات سعر تين شكرن القرداحة جي تشيبو الحما جي تشيبو براستی جي مترسية ما افتشتانا ما توثيق كرن ما بقبل بكرنا ما توثيق كرن مرادستي منظمات دولي كرن مرادستي مكتبا مبعوثة أممي برز غير بدر صراف كرن ما ترسية وما خوياني كرن جوان راستی سوز دان من السربان بن بكرنا بسكن حتى ما جهاندن جي مسؤوليات ناف دولتي دي باشه هجای فرهاد اصور و بريتورا راستا سوري وما في المروفيجي ألمانيا سپاس